Abusia for mamunyi na akwaba edeba Poku 1 TV. Mr. Wasa subscribe here mrenu nie na notification bell no wamia so a hwe sa ato o na chese video bi ato ma obenya bi ahwe. Uwi a comment like na share video ma afoforo so nya bi hwe se ne be video bi ato ma ebetumi akwa ekire. Abusia video ya wo hwe eye enne na ene vows the anti actors and bloggers and omo maka celebrities dibi ayo omadwene se omo beko park so naja omakoyi omo na no ne ahe se bragging right no hwan ho ene beko se ya actors ho se ya bloggers ho and as say YouTubers ho na as celebrities ni China beko na afi omo atumi ehunu nti omo yo omadwene se breman ene be video no a nkofo eba betwa hyemu ho na eja omode ball bo akensi na ahye so na nya asem keto akra ene ewo brema UG so hwe edom a ekopie mu ho a na nya asem keto actors ni bebre ba hwa papa kumase ono ene gina mu ho a eja one amanfo twetwe ko chefo enso ena betwam sisi a na chese actors ni bebre ebepie mu ase papa kumase ene gina one chefo na jeja enkomo na omudi a eho ana nya asem keto timse edom a bepie wo na nya asem keto akra isanse baby actors wo no edom so ewo ho baby YouTubers ne wo ho no edom so ewo nti omoyo magise on be kobrema UGC akodi sa agro ne de na chese edom no omutene fia enye na se ba na wo so mo ba na omo beta dwumade na chi ema bibia so eye kama nti omo yi movies ne de kolege na ejina mu ho no kolege enche bia na ne ho kani free mo ne ba na ya pass say de otim se kofo ahye ni nkura ya acheche ne wura ma say de arachichira ba kolege ene jina ho na ono so echiacha nkrofo bebre ewo na nya asem keto na tese omunyina abadwumade na asibia omobe hese dwumade ne ebe kama nti yakwa agopa man so aha aye baby supporters nitina na ohia celebrities netwo no enya asem keto akra o Wayoosi na ejina ho ana ojenchia no Michael Afrani enso ete ne nchen Ali date rush abranto man for beka ni pa Ali date rush ono se na identity say yellow say den wa hwe ne space white ete bigger quest in channel the controversial no wa hwe Frank Naro asumsa bigger quest de bia ntokwanko ya kaso bia ni so ne Frank Naro wa asam eno wa hwe na sum wo ha enya asam keto bigger quest adai we ya agro keke na muba bedie na abranti ba becha wa afi wa hwe na sum na je so onye wa je so de becha no bigger quest yo onye say sebe onsuso nsemfonso ono aka ono ya aka nya afi na odi hwehwe ani muba becha ne nsem na ade ena nkofo ka so bigger quest wanya ade we de ya agro ne ba bedie onse Wayoosi dia ne cha wakache no wanya ade kwa bra we de wanya ade Frank Naro imu obi anim so ne wasam na so we de agro ne babedi na ye de no becha Frank Naro ne to na wa sorry na eneja abrante nye Isaac Vosa so Isaac Vosa be ono Black Stars player ono so edna ni monyo abeta che bia nya asem ke 20 sa pepe ena koye utimu se oboy Frank Naro eto one ne nkrofo na aye nika na nya asem ke to Dabo so ena colleague interview no Dabo se ono no obebo penalty ahye ne penalty obebo park ne so ahye ne nya asem ke to no osuruma bloggers no ene ensenjofo no because ono Dabo Tisti park ne so ade obeje o park ne so no enkofo be eyembe show mo enti ejana colleague etoto na no asem match ne be kosen na Dabo so ede na no di sem etuja to se Akrobeto so be pie mo ne bega question ne ja no ojon controversial ono so na betwom no Akrobeto so ababi ofrin kran ababa bedru say game we na nye game kitu akra ye game a otum se dom ebe pie mo nti actors no
any bloggers any central for boge meti say Akrobeto ntimi ntra enkran na on tie de ekoye oso no akasa be piem okumase na odi nani ebehwem tivaze ni de ni nyina akoso okumase a nyanya asem kutotim se akuku dampa actors kuma good actors no omunya be piem wo ha na nya asem kuto nti penifo neto no on se asem na ahye Wayoosi pa na ofokefoko bigger quizzes masa wanya de na Frank na ruba be cha obona sumse eno so ye de ba de na chese Wayoosi de no wadwa papa nya asem kuto oguso a ene bigger quiz kasa nti omo calm things down and omo yes ene yenye ento aso to say players in a group park and so nche bia ya de akansi ne ebehye so minia Paulino ono so ne ja atwe ne fon aja blogger 1 ono so bia aja o hwe se bibia be kama mehu se Zion Felix so aba bedru ananya asem kotofi all the way from Accra minia portfolio so na agene Ghana jersey no ono gina ho ne nya asem kotofi say bloggers wo ho presenters wo ho enya asem kotofi obi aba say sa event no obetwa bi na wahama bibia so aye kamanti Kumasi de vaze no ahya na edi no sanse agokansi a omde hihye so no ya ade a efepa Michael Frane enso na etewo no tumse empanifo a ebepiem wase no omodoso pa enche bia portfolio so na egincha no MC portfolio abranti obo adwuma se nya asem ketwa eti enche bia no yebemmo hunu se na adwuma die na CTM wate voice ni bi na ya mo hunu ne ekoso obrema UGC abra actors no any YouTubers no and central for omushia or park so aja omudi akansi FFF na ehihye so it was all about love when it's like the month of love in your home and next year 14th of February into the month and a day of love and now so munyina de odobodom na ombe pin wase atadwen so the performance my ya anya asem keto to say hono ojinja ho ma ho ye ede o de yinti atadwe kakra na yemra meto so Enti atadwe emayen trailing performance na nyasem ketwa obi enije asa ne koso ho pa timse na enije a ewo Brema UGC na nyasem ketwa te ho enso na ebinum so cha omo skills ohu Dabo na bo ne dan nan no ze asa na ba Dabo ne wo papa Kumasi ono so ja oyi ne nan no ni nyina kire sa ampa omusi park ne so enyesa ano keke ena omo ewo anase sini keke no numni bonus so muni mbopa anti anche bia na de match ne hihye so na enya asem ketu memo akwakotie sene esiko so ewa agopa ma no so na yehunu sene ensem ne siti anti de yenko menhye dan kasapi na yenhwe matches no sene esi ekoi
Musicians,